ni gute umuntu yombwira ko afashe 5,000 dolari yiwe ayashize muri banki arayatishije banki irayakoresheje banki ikamuha $0 ntibanamusubiza n'amafaranga ariko banki yayakoresheje ariko banki yonyine igatiza uwo muntu ka de credit 5,000 dolari ikacimubwira ni wayakoresha uzoma 20%. Uwo muntu akayikoresha pe kandi akariha banki. Niho naciye menya ko bene wacu dukeneye kubivugisha kuvuga education irakenewe kuba banki yoyo irazi gukina iyi game iyikina neza kayimaze imyaka myinshi. Donc kandi igihomba ntabwo igihomba banki reka ndababwire ntinabakunda abakiriya banyu ba banki ntibakunda reka tubivuge ikunda aba shareholders babo aba actionnaire amadeni rero mabi ni amadeni jewe nita non sécurisé. Amadeni ya consommation ari n'abandi nabonye bagenda mu bintu gitwa ngo insta money Firestone ni by Firestone hari ibintu byinshi bituma abantu bagenda mu madeni. Ni kwa kwifuza ni ya manque d'éducation ni kwa kuntu tubaho au-dessus de nos moyens. Ugasanga rero turiko turakompetitiona n'aba Jones ugasanga tuguye muri uwo mutego kandi singiye kubesha amadeni birabye neza no yita nka industry. Reka tubahe ikaze nanone kuri YouTube channel yacu with the sisters aho muherereye hose mu mpande zose z'isi kandi twizere ko mumeze neza amva natwe tumeze neza. Uyu munsi rero ntago turi twenyine nk'uko mubibona tubafitiye umutumirwa akaba ari n'umuspecialiste mu bintu bya finance akaba agiye kutuganiriza akaba ari umuntu wakoze utuzi twinshi dutandukanye muri Canada afite ubuhamya burebure ibyo rero bikaba byaramuteye kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi. Reka tumuhe ikaze ubundi abanze anatwibwire. Ndabaramukije mwese jewe nkaba nitwa Olivier Agera nkaba nshimye kuba natumiye muri iki kiganiro ngira ngo ibyo tuza kuyaga byose ibyo tuza kuvuga nibyo gutuma abantu batera imbere muri iki gihugu tubamo. Nkaba ndi umurundi ariko uno munsi no kwita umurundi mu Canada ndubatse abana 4 yego. Ukaba utuye hagana mba muri Canada ariko muri Canada Canada ni nini cyane. Donc uno munsi nkaba mba muri mu mujyi witwa Edmonton muri province ya Alberta. Yego akaba ariho abana banje bari kubakurira. Abantu bo muri Edmonton ubwo twizere ko batwumva turabaramukije cyane. Ni karibu cyane Olivier turakwishimiye n'ubwa mbere twakiriye umurundi kuri iyi channel ariko abarundi abanyarwanda it's the same right? Exactly abanyamerika abakanadida. C'est ça. Yego. Mu buzi bwa tous les jours jewe nkorana n'abantu. Donc aho niho twashakaga kugana mu buzima busanzwe utubwiye ko uri umubyeyi ufite abana 4 ariko se ukora iki? Mfasha abantu kwitegura c'est-à-dire kumenya ukuntu amafaranga akora muri ibi bihugu. Kumenya ukuntu bo kwitegurira akazoza kabo ukuntu bo boziganya amahera bagakuza amahera isutu ukuntu reka ndabivuge mu kinyeshuri ukuntu baproteja amahera yabo na revenue yabo. D'accord. Ubwo ufasha abantu mu kurinda umutungo wabo no kuwagura ubwo mbivuze mu kinyarwanda. Exactement ni kurinda no kuwagura c'est-à-dire kandi icyo kintu ni ndagira ngo abantu baza kutwumva no munsi nibumva amajambo menshi icyongereza n'igifaransa bambabarira baratwihanganira turi muri ni vision. Non seulement ça ni kubera rimwe na rimwe tuze twibuka ko hari abantu bamaze imyaka myinshi muri ibi bihugu
rwa rurimi ntiruba rumeze ntabwo ruba ruri novuga original. Donc natanguye nko mu conseiller en sécurité financière. Donc bisigura iki essentiellement ibyo natanguye mvuga tufasha abantu mu kumva no kumenya inkuru zijanye n'ukuntu amafaranga akora muri Canada. Donc ni gute bo kwiteza imbere, ni gute nkuko nabivuze kare bo protéger amafaranga yabo no gutransfer amafaranga yabo d'une génération à une autre. Donc ku babyeyi bagenda ku bana, umuntu wese arakubwira ati amafaranga ndayakorera ko se ajyaye sinzi aho anyura, ndayumva mu mibare ariko nkayabura mu mufuka. Oya bon, ikintu cyabyo tugomba kumva kandi ibyo nibyo ariko tugomba kubyumva neza. Ndakora kubwira abantu ko un revenu sans stratégie c'est un revenu fragile. Donc isigura uronka umushahara udafite stratégie cyo uzoyakoresha amafaranga atayikuriha gusa ngo amafacture, iyo revenu il est très fragile, donc il est en danger. Donc icyo kintu rero abantu bagomba kubyumva. Amafaranga yanyu se kuyaronka gusa muyavanye ku kazi, agomba kuba planifié. Ikibabaje ni uko amafaranga burya ari ingorane, ukora turakora. Ikibabaje ni uko tuba muri Amerika. Muri Amerika rero hari ikintu bita amadeni, cyangwa reka tubivuge neza ideni. Rero ugasanga abantu bafite standard ya hano ariko bo bagendera hano mu karere. Donc mu kirere credit zaratumaze. Nicyo kintu novuga cyananiye benshi. Reka ndakubwiza ukuri, uno munsi urabye neza amastatistiki icyo avuga ko umukanadien ku idolari rimwe aronka afite idolari n'amasenti 800. Non, $1.80 en fait. Idolari rimwe n'ibice 80. 80 exactement mu madeni. Donc ku idolari rimwe turonka tubanye ku kazi tuba dufite ideni ry'idolari n'ibice 80. Donc acha wibaza amadeni aturengeye ari hejuru y'umutwe. None biterwa n'iki? Biterwa na je novuga n'amafacteur abiri. Icyambere ni habitude mbi za consommation zo gukoresha amafaranga. Icya kabiri nacyo ni manque d'éducation. Donc sigura iki urabona abantu burya reka ntagure n'amastatistike nakubwire. Hari amastatistike yavuye muri Statistique Canada cyangwa iyindi organisme yitwa OCDE. Ivuga yuko abakanadien novuga 50% beshuwe batazi cyangwa batumva les bases même le basic ya ntuza ya littératie financière. Donc abo n'aba adulte bakora kandi baraho mu ibarabara ariko batumva ukuntu amafaranga akora littéralement. Donc gasanga rero ibyo bintu bituma turonka ama statistique. Abantu bagenda muri institution akabaha amadeni bakayajya ntibashobore kuyasubiza kuko yabaye menshi kuyasubiza biba ikibazo. Bica biba ikibazo effectivement. Kandi ikibabaje encore plus que ça nuko nta n'abantu baza kubasigurira. Ugasanga umuntu amaze imyaka ariko aragwana amazi yamurengeye amaso ashaka kuvayo ariko ataronka amasolution. Au contraire, ahubwo baratwofaringa ayo kuko niyo ukigera hano mara amezi 5 bagatangira kukoreza ama email bakubwira ko uri eligible yo gufata credit, bakofaringa ama credit. None kuko nawe ukeneye ayo mafaranga ugomba kuvuga yes of course. None se biterwa n'iki kuki like ni igihugu kibidutera, ni imirire mibi, like kurya nabi amafaranga, kuyajera nabi, I mean kukujera amafaranga nabi, cyangwa se ese birashoboka ko umuntu ashaka gukora adakoresheje iyo credit? Birashoboka ko birashobora kubaho. Ngira ngo credit siye kuvuga ko burya ni gutandukanya ibintu, sibyo? Kubera iyo turiko turavuga amadeni atandukanye. Mfate exemple
tuba mu gihugu aho udashobora kugura inzu gutyo Yeah. urashobora kuyigura ariko twese ntidufite Biragoye muri rusange. exactement ntidufite 500 millions yo gushaka ku nzu. Yego. Uragenda kuri banki ukabasaba ideni, uradepoza makeya iyo bita deposit mise de fonds, ugacuronka inzu ukayiriha ku kwezi bakagwa imyaka 50 cyangwa 30. Iyo niyo bita hypothèque, niyo twese iyo ni deni. Yego. Igihe ugiye kugura imodokari urashobora kudepoza $1000 ukabakagura imodokari 2026 2026 ugatwara muhira ari kuyiriha kwezi, sibyo? Yego. Amadeni rero mabi ni amadeni jewe nita non sécurisé. Okay. Amadeni ya consommation, amadeni nka amacarte de crédit, amadeni ya marge de crédit, amadeni asanzwe andi ugenda gufataho. Hari n'abandi nabonye bagenda mu bintu byitwa ngo Insta Money, Firestone, ni by Firestone, hari ibintu byinshi bituma abantu bagenda mu madeni. Ni kwa kwifuza, ni ya manque d'éducation, ni kwa kuntu tubaho au-dessus de nos moyens. Ugasanga rero turiko turakompetitiona n'aba Jones, ugasanga tuguye muri uwo mutego. Kandi singiye kubesha amadeni biravye neza no yita nka industry. Uravye neza ni industry. Kubera iyo bavuze ko muri Amerique du Nord 120 milliards yarishwe en frais et intérêts, donc mu madeni, donc turi ya frais turi ku kwezi 120 milliards. Écoutez, ni industrie, donc ibyo bintu abantu bagomba kubimenya, mumenye gukoresha ajya amakade de crédit abonesha. Mais none umuntu abimenya kuyakoresha gute? Urumva Emily, ingorane nuko abantu ya education bataronse turayibona iyo turabya ama statistique. Hanyuma se ubwo wowe nicyo kintu ufasha abantu, ubafasha kubigisha uburyo ayo makredi umuntu ayakoresha cyangwa se ayirinda, cyangwa se mbese muri rusange ni izihe serivisi ukora, ni ibiki mukora muri business yawe? Merci kumbaza icyo kibazo, kandi abariko baratwumviriza reka ndababwira mu telefone mwumva ibi bintu bibaranga cyangwa bibakorako. Ikintu cya mbere dukora Emily ni kubwira abantu nimba bafite amadeni kandi atuma bataryama, stress yarabakubise, ntibatelefone aba specialiste babadonderera amasolution. Bisigaye ari epidemie, turabona ukuntu byafeta amafamiye, donc tukavuga ngo écoutez, nimba munyumva nimuze tubafashe. Hari des programmes zihari za consolidation, hari programmes za opposition consommateur, hari ama programme même ya syndicat de faillite. Siri ko navuga ko bose aya ma programme bazakoresha, mais imwe nimwe barashobora kwikoresha. Nk'umuntu uri kutwumva, sorry kuguca mu ijambo tukiraho ngaho, kuko iki ni ikibazo kireba abantu benshi. Kireba abantu benshi kuko nkuko natangiye mbivuga, nta muntu n'umwe udafite credit hano, tuvuga urugero hano muri Canada. Nta muntu udafite credit, kandi umuntu wese yamaze kubona ko igeze kure atangira kurwana no kuvuga ngo ndagira nte, ndayirangiza nte, ndabyivanamo nte. Au contraire, iyo yamaze kugera kure noneho ahubwo no kuyishura biba biri kure, ntago ubasha kuyishura kuko uracyafite izindi facture nanone zikureba, ugasanga noneho bibaye byinshi kurushaho. None umuntu aje kugana afite izo credit nyinshi zamuremerereye, afite amafacture menshi, ni iki kintu umufasha, like umufasha umuha amafaranga ngo genda wishure? Yaba ndabishoboye. Ni iki umufasha, kuko watubwiye ko ufasha abantu nyine gukemura ibyo bibazo, ubikemura ute? Donc c'est très simple. Ikintu cya mbere nuko tugomba kwicarana n'uwo muntu tukayaga, kubera on aide que celui qui veut être aidé, sibyo? Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri ni gutangura kugira quelque part une analyse de besoin. Uyu muntu ari hehe, aja hehe, tukaraba objectif, tukaraba ahari, tukaraba ukuntu twamufasha, akaraba ayo objectif ukuntu yo yatenye. Ariko bijanye n'amadeni aho jewe personnellement ni ikintu ngwari. Donc amadeni dushaka ko agenda à zero.
vraiment kuba ni kanseri uno munsi ni kanseri ya mbere hano muri Amerika cyane muri Canada spécialement ni kanseri donc reka twirimine rero kanseri urashobora kugenda muri chimiothérapie cyangwa ukagenda ukagira icyo bita ablation donc bakagukata membre mu rugingo gutyo ukabandanya rero hari abantu par manque d'éducation cyangwa par indiscipline bagiye muri baguye rero icyo tugira nuko turabafasha nkuko navuze tukagira consolidation de dette tukazishira hamwe zose umuntu akariha un seul paiement au lieu de une multitude de paiements donc paiement nyinshi cyangwa tout simplement tukagira une proposition consommateur bisigura iki turagenda kuvugisha à travers mes partenaires kandi si je ndabikora ndafise aba partenaires bamfasha turagenda tukavugisha aba créanciers donc ama institution tukayabwira uyu muntu yashaka kubarira ariko la conjoncture niko irafasha afite ayandi ma responsabilité rero yashaka kumenya nimba hari ukuntu twomanura ayo madeni kenshi na kenshi turashobora kumanura ayo madeni gushika kuri 80%. Ku bantu batatwumva urashobora kubasigurira mais 80% quand même ni menshi urumva ibyo rero ni ibintu bica bituma abantu oriyo yo kuriha amafaranga menshi ku kwezi bashobora kuriha amafaranga akwiranye n'ubuzima bwabo kandi bakaronka na plan ishobora kubasohora muri uwo mutego w'amadeni ensi bagashobora kubuildinga cyangwa kubaka ubuzima bwabo bushasha batari mu madeni nicyo kintu cya mbere tubafashamo ikindi cya kabiri novuga nuko tubafasha mu kwirinda rero novuga ni protection sibyo ikintu cya mbere nuko iyo ukontasa amadeni hano muri Canada amadeni ntiyijana yonyine rero yarimwe aba créancier hakubayeho ikintu bagenda kuraba ibyo ufite byanditswe ku izina ryawe bagashobora no kubireklama kubera iki bashaka kwiriha rero rimwe na rimwe ni kwibutsa bene wacu ko nimba ufite amadeni si wowe wenyine uyafise umuryango wawe peut-être nawo wowe uyafise cyangwa ufise ukuboko indani reka tuze twiproteja dufate assurance une assurance vie une assurance maladie grave cyangwa une assurance invalidité ayo ma assurance ahari ashobora gufasha umuntu iyo atagishoboye kugenda ku kazi urumva ibyo nabyo birafasha kubera iki bifasha ko ya mapayement ya madeni yari afite ashobora kuyariha n'ayandi ma obligation donc ayandi ma responsabilité ibyo byose ni ibintu umuntu tugomba kuba twaricaranye imbere two dushira plan hasi tukaca execute iyo plan tukamusohora muri iyo deni akiproteja ahandi naho tukaba tumufasi icyanyuma ni gutegura ukuntu utangura kugwiza amafaranga ni gute utangura kwibikira akagira epargne agategura kazoza retraite nakunda kubwira abantu ufite amadeni ni gute wambwira kuri kurategura retraite deja d'office je bica bimbwira ko ata retraite urategura kubera uracyafite amadeni ntago wabona kuyitegura kuko uri kurwana n'umusozi muremure utararangira exactement donc uri kuragwana ubu ni présent ni gute wotegura kazoza ibyo nabyo rero ni ibintu tugomba kugwanya muri society yacu especially novuga society y'aba immigrant kubera hari ukuntu dushika muri ibi bihugu tukiga gukora cyane aba immigrant vraiment barakora cyane kandi ubaho ingorane tugwa muri ya mitego nyene yaba twasanze hano noneho ubwo kuki nyine dukora cyane ariko ntitunakire cyane kandi twakoze kubera ku ishuri batigeze twigisha ukuntu amafaranga akora nibyo wise manque d'éducation umuntu wenda ashaka kubyumva nabi akavuga ati ko nize ni gute bambwiye ko ari manque d'éducation cyangwa manque de discipline ni manque d'éducation c'est-à-dire hari icyo bita littératie financière kumenya ukuntu amafaranga agenda ukuntu akora n'uno munsi ndaguha exemple muri Canada ubu ndakubwiye amafaranga yacu arata agaciro ku mwaka babyita inflation nk'ubu ngira ngo inflation yacu iri à peu près à 2.5%. Bamwe bavuga 3%, mais reka tuvuge 2.5%. Ayo ni igiciro cy'idolari yawe ku mwaka rimanuka. Bisigura iki? Byafekta ibyo ugura. Nabyo bica bifata igiciro biduga.
aho hantu benshi ntibazi na inflation no munsi no kubwira uti aho hanze ukabaza abantu c'est une question qui leur passe au-dessus de la tête encore une fois urumva ntabwo ari ibintu byabo bazi ko hari abandi bandi babishinzwe ndakunze ibyo uvuze ngo ntabwo ari ibintu byabo en fait byagomba kuba ari ibintu byabo kubera byakagombye nibo bayakorera yego menya ukuntu amafaranga yawe ariko arakora muri iyi environnement ubamo yego kubera yuko nimba inflation ko affecta menya ukuntu wo kontra iyo inflation yego ni gute woyigwanya kwa inflation no igerageza nk'ingesi urabona ingesi iri kwiye iraza gake 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 ukazashiduka yarishe icyuma cyarapasutse donc inflation nuko nayikora ariko ikindi kibabaje kandi navuze manque d'éducation abantu bakora cyane abantu bagendaho bakagenda bakikasa shift buri munsi ukumva ngo ngiye kuri shift nta saha yo kuruhuka ngo nagiye mu ya mbere ngo ngiye mu ya kabiri ngo ngiye gukubita na overnight nijoro nturyame azuryama kandi ugasanga still amadeni ni menshi none turabaho gute se Olivier njyewe na n'ubu ntago ndabyumva kimwe nuko nshaka ko abantu badukurikiye bumva neza nimba ari ikosa umuntu yaba yarakoze avuga ati aha nahakoze ikosa ariko rishobora gukosoka gutya okay aho rero reka essayons de mettre à ma solution 10 de solution icyambere étape 1 éliminer amadeni ou diminution des dettes amadeni ya madeni abiri ya mbere ya yindi novuga iri sous contrôle imodokari wirinze imodokari nabyo sindabikunda cyane abantu bashaka mu modokari ya mashasha écoutez office paiement ya 2 semaines ya 500 cyangwa ya 200 urabye ku kwezi ni igihumbi iyo ni hypothèque ubufite icya kabiri inzu nta shwa dufise tugomba kuba tuzifise yego ya madeni ajanye na maka de crédit tuyirinde donc nkuko nako navuga rero étape 1 ikintu cya mbere élimination de dette ou novuga diminution icyo ni étape iyo niyo solution no abantu tureke ibyo bintu byo kwiruka mu madeni tuyamanure tuyirinde élimination y'amadeni bisigura ko nca ndakwereka étape 2 gutangura gushira amafaranga ku ruhande kugira épargne sibyo épargne nazo ziratandukanye hari épargne à court terme novuga ngo ni épargne no kwita un fonds d'urgence kubera nk'ubu ndakubwiye un Canadien sur 4 nta fonds d'urgence afise bisigura ikintu kimubaye kuno munsi gikeneye amafaranga ikintu cya mbere agira ni kugenda kuri carte de crédit donc réaction yiwe ya mbere ni carte de crédit ntibyagomba ntabwo ari byo si byiza donc reka dufashanye twumve ko un fonds d'urgence atari ikintu kiri facultatif ni ikintu kigomba kuba gihari ni presque une obligation ufite amafaranga akwiye urashobora kugishyiraho un fonds d'urgence ikwiye c'est-à-dire 3 à 6 mois y'umushahara wawe benshi no kubwira hano muri Canada na 2 mois yonyine ntayo bafite y'umushahara wabo bashobora gukora donc c'est-à-dire ko tugomba kudevelopa iyo ntuza novuga de nouvelles habitudes aho abantu bagomba gushira amafaranga ku ruhande ubwo ni saving uravuga saving exactement bagatangura kwipana atapre kwipana iyo ni étape 2 étape 1 élimination de dette étape 2 reka dutangure gusavinga muri court terme c'est-à-dire fonds d'urgence à long terme dutegure kazoza k'abantu babiri kazoza kawe na kazoza k'abana abona donc utegura kawe kubera ngira ngo ayo mashifte ukuntu muyakubita abantu bari kwatwumviriza uwo mugongo hari umunsi umwe uzokubwira oya pardon n'imyaka uko igenda ishira nyine birumvikana niyo ngorane abagenzi bagenda bakora muri petrole abandi bagakora mu ishamba bakata ibiti batera ibiti bakoresha imbaraga nyinshi cyane baba prepose bacu baba sister bacu haguterurira umuntu akamushira ngo déplacement
ibyo bintu byose ni imbaraga, kandi ibyo bintu byose si benshi bazobikora imyaka 40. Iyo rero nicyo gituma ndabibutsa, retraite yo muri Canada iragoye, ça dépend de toi. Kera umuntu yarashobora kuvuga ngo ndafise pension muri usine, ngo ndafite pension mu kazi. Uno munsi ntibigishoboka. Uno munsi ari amasektere ariko arugara. Ejo bundi numvishe ngo Facebook iri kwirata abantu hanze, ngo Amazon iri kwirata abantu hanze. Abantu ntibagifite ya myaka 30 yo mu kazi kamwe. Yego. Rero cyambwira abantu ugomba gufata retraite yanyu au sérieux, c'est vous. Yego. Hamwe kuyashira ku ruhande. Donc urumva ko twavanyemo amadeni ya problème ya mbere. Ya kabiri watanguye kubika na makeya fond d'urgence. Ya gatatu ni kubika kubera kazoza kacu, donc retraite. Mais turafise ugwaruka, turafise abana. Abo bana nabo reka tutangure kubabikira. Imana ishimwe turi muri Canada, leta ya Canada irafasha ababyeyi. Irababwira ngo voici aya mafaranga, mufasha abana. Rero ncambwira ababyeyi mubikira abana banyu. Ndazi ko ababyeyi benshi bariko batwumviriza hano bariko bavuga ngo turafise kwa programme ya leta, kandi programme nziza cyane yitwa Reye. Iyo programme ni ijana abana, bon ababyeyi bategura novuga épargne y'abana babo izotuma bagenda ku ishuri après le secondaire. Muri université. Apana université gusa. DG, école des métiers byose. Okay. Inyuma ya secondaire. Inyuma ya secondaire icyo washaka cyose. Icyo washaka cyose inyuma ya secondaire. Donc ibyo ni byiza. Ndabwira ababyeyi ibyo ni sawa. Ariko eka burya bavuga ngo ingwara ya finance iri transmissible muri famille. Tuyigwarira muri famille. Ababyeyi nimba batari bazi ukuntu amafaranga ko agenda, n'abana bafite beaucoup de chance ko nabo bazogwa muri uwo mutego. Exactly. Donc kubera abana bacu tutigira tubigisha iby'amafaranga, je mbwira ababyeyi batangure no kubabikira na makeya yo kugira iyindi projet. Kugura inzu yabo ya mbere, mariage, kugira business, gutembera isi, bakabikira abana babo. Yego. Ishuri ndaryemera, ariko muze mubikira umwana azogere ku myaka 25 agura dépanneur kubera umubyeyi yari yariyumviriye. Uravuga gutyo kandi na ishuri hari abananira kuyabika kandi ari leta yatanze. Ndabivuze kandi none sinakubye ama problème ahari. Umuntu afite amadeni yego biramunanira. Nicyo kituma ni ya madeni still ni yazana ibyo bibazo byose atuma na yandi leta yaguhaye ngo bikira umwana akunanira kuyabika. Complètement. Donc uwo muntu obviously aguma yiruka mu biro n'ibindi, amafaranga akaba ntamenya naho agenda. Ni babandi bagira bilan akaraba imyaka 10 yamaze, nta n'ikintu kiri palpable ashobora kwerekana. Icya gatatu rero Emily, nuko tugomba kugira bene wacu, la base de toute richesse muri Amerika, c'est un programme d'assurance. Udafite assurance, ibyo wubaka byose tamu mazi, nta namwe biriko biraje. Kubera igihe cyose uri kurakora ufite deux dangers immédiats zishobora kwinjira mu buzima bwawe bikamenasa salaire na revenu yawe yose completely. Icya mbere ni ingwara, icya kabiri n'urupfu. Kandi ibyo byose twese bitugendera, nta umenya ngo bizagenda gute. Never. Nibangahe twumvishe tuko turajana tuvanye ahantu kumva ngo byarangiye. Ushaka wumvishe icyamubaye exactly. Nta umenya. So assurance abantu bagomba kuyumva. Niza iyo bavuze ngo assurance vie, ngo assurance niza gusa guproteja wewe, iproteja lifestyle, ikintu wakreye, umuryango washize hamwe. Amafamiye araba separe kubera urufu rw'umuntu cyangwa ingwara y'umuntu. Tubyirinde ibyo bintu. Donc ayo madanger yose turashobora kuyaprevena dushizeho un bon programme d'assurance. Mais nk'uko nzi programme y'assurance niko kwinjira mu ishamba, ugomba kuba ufise umugide. L'assurance est la base de toute richesse.
kubera ibintu byose biba bigwa kuri assurance. Kubera assurance hano tuvuga ngo iza guproteja icyo wubatse, revenu yawe, kariyere yawe, ibyo wari kuraha abo ukunda. Icyo rero ni ikintu abantu bagomba kumva. Assurance si ikintu umuntu agomba gufata par hasard, mais nkuko nahiko ndabivuga ni ishamba. Donc ugomba kuba ufite umugide ashobora kukwakompanya pole akakwereka les différentes formes d'assurance na ntuza novuga avantage zirimo, ainsi wowe ugafata ama decision novuga uri informé, gutyo umuntu agafata ama decision meza. Rero ibyo bintu bitatu, elimination de dette, épargne na assurance cyangwa protection, ni ibintu nkora umunsi ku munsi. Kubera iki? Turi muri aho nkora cyangwa biro dukoramo, dufite mission yo kwigisha cyangwa yo gutransforma communauté zacu à travers icyo bita ngo l'éducation financière, mais surtout dushaka no kudevelopa du leadership muri communauté yacu. Kubera uno munsi muri ama statistique abantu bava novuga babirabure muri Canada ni 4% de la population. Ariko les hommes noirs représentent à peu près 11 à 12% de ceux qui sont au chômage. Avuga none ibyo bintu ni biki? Ntibyumvikana, abagabo bose nzi bose barakora. Mais birahari, il y a des réalités tutigira tubona. Izo réalités rero zirafekta bene wacu. Reka tubigishe ukuntu amafaranga ikora. Mwirabura uri kuranyumviriza, wewe uri kuratwumviriza uva mu bihugu byacu, wumva n'ururimo. Nturi wenyine muri izo ngorane, twaraziciyemo, bamwe turacyazirimo, mariko reka dufashanye dutezanye imbere. Okay, uvuze ibintu byiza, ariko ndagira ngo tugaruke kuri icyo kintu cyane cya assurance udusobanurire neza ni assurance y'iki, kuko nago like nk'umuntu wumvisha ibyo bintu bwa mbere ashobora kwibaza assurance uvuga ni assurance like ni iyi assurance wenda kuvuga, ushaka kuyidusobanurira neza assurance icyo ushaka kuvuga? Ego, reka ndabivugense. Assurance ndiko ndavuga assurance vie, ndiko ndavuga assurance maladie grave et accident, ndiko ndavuga assurance invalidité. Nkuko nakubwiye kare, hari amadanje abiri yotuma amafinansi cyangwa ubutunzi bwa famiye bugwa hasi. Umuntu agwaye, apana yangwara ngo yagwaye akagripe, oya, yagize ikintu kiri plus sérieux. Yagize crise cardiaque, yagwaye AVC, kansere, yaguye muri koma. Uwo muntu ndakurahiye Monday cyangwa lendi nazogenda ku kazi. Jona mufata n'umwanya muremera. Aha rero twibuke ko turi mu gihugu aho akazi kacu gashobora kuturamplasa mu munota umwe. Donc nta muntu azogaruka ngo reka tumurabire. Peut-être nimba ufite ibintu ku kazi birashobora kugufasha. Nk'umuntu yakoze arashobora kuronka assurance chômage. Ariko iyo assurance chômage ni 60% cyangwa 55% y'umushahara waronse. Waronka. Donc sigura quelque part il y a un manque à gagner. Donc ntibikwiye. Ikindi cya kabiri, assurance chômage ni umwanya muto. Nimara imyaka, bimara peut-être même moins y'umwaka. Yego. Donc umuntu agomba kumenya ko umushahara utazogumuza. Agomba kwirinda rero, mu kwirinda acafata assurance ikwiranye n'ubuzima bwiwe. Iyo umuntu yitabye Imana, ntabwo ari gusa ngo babuze umuntu, babuze ibintu cyane, babuze ibintu. Donc ari umuntu yari afite n'ama responsabilité, ari umuntu abantu barabira ko ni catastrophe. Ari nka chef de famille ugiye, famille irazima complètement. Hari ahantu usanga habaye n'amakonflit interne, ugasanga bizanye izindi. Rimwe na rimwe assurance iraza kuatténuer certains problèmes. Ukuntu mugumana ya nzu, ukuntu mugumana ya mitungo mwaye mufite, ukuntu mudistribua la richesse familiale ku bana, ibyo byose assurance iraza kubifasha.
assurance vie ubwo ni ukuvuga ngo yintervena mu gihe umuntu atagihari. Exactement. Igihe umuntu atagihari, assurance vie iza essentiellement guha famille novuga wa mushahara cyangwa bwa bushobozi wa muntu yasize bashobore kubufata, bashobore novuga kuriha ibyo nawe yari gukora. Donc baca babaha amafaranga ari non taxable, donc non imposable, donc nta taxe iriko, aho famille ishobora kuyakoresha uko ishatse. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo ntinde ku icyo ngicyo cya assurance vie kuko wenda hari abantu benshi batabyumva neza cyangwa batabisobanukiwe ariko bumva barenterese. Ni ukuvuga ngo assurance vie ese umuntu bisaba ngo umuntu hari contribution y'ubutanga like nko ku kwezi cyangwa se mbese kugira ngo muri icyo gihe izintervena mu gihe uzaba utagihari igufashe, biba byaciye mu zihe nzira? Ego ndagushimiye kuri icyo kibazo. Icyo kibazo ni ikintu kenshi abantu batabazi ko assurance ni contribution, c'est-à-dire en fait ni paiement. Urariha amafaranga, urinjira muri contrat na compagnie y'assurance, ukariha amafaranga, iyo compagnie d'assurance nayo uwo bita umu assureur wewe akaba yarakwemereye ayazoha famille. Umenya ugitangwa mu buzima bw'iyo assurance yose uzoba uri protege. Rero amafaranga uriha ayo protection yawe igupermete cyangwa ayo wowe ushaka gushiramo. N'umuntu kandi ashobora kuriha ku kwezi, ashobora kuriha umwaka, ibyo ni wewe paiement vraiment ni n'umuntu n'ubushobozi bw'umuntu bitewe n'ubushobozi. Ni wowe yihitamo. Benshi no kubwira ko benshi bafata ku kwezi kubera usanga ko ku mwaka batayafite. Cyangwa ubundi ku mushahara uza wenda ku kwezi cyangwa kuri 2 weeks, ubwo nyine bivanana n'umushahara wawe ko ni bivana n'umushahara isutu no ku kwezi burya bamwe bayashira muri facture nk'ayandi. Ariko no kubwira nko shwa yo birahari umuntu ashobora gukoresha kuri amapema ya assurance. Abari nkangahe se? Très bonne question. Icyo kintu ni kintu bambaza kandi ni kintu nje nabonye ni bene wacu kenshi ngo iyamake bisigura iki. Nkuko nababwiye ubwa mbere, iyo nicaranye n'abantu ushaka kumenya aho bariko baraje, sishaka kubaha inzira yo kugenda hariya naho bariko baramanuka hariya. Oya, reka tumenye aho uri kuraja, aho nzomenya ayo ukeneye kandi nzobigusigurire kubera ko uyikeneye, kandi ibyo byose ni kubera ni wewe, ingaruka ni wewe. Shaka ko wowe uri ikintu umenye igituma uri kurakiriha n'igituma ugikeneye. Ubwo zifite ibiciro bitandukanye. Biratandukanye. Biratandukanye. Donc urashobora kuronka assurance ya make ko mushobora kuronka assurance igukwiriye. Ego. Ukeneye se ushaka kuba udafite ubwo bushobozi bwishyuriye menshi ariko kandi wumva ariyo urenterese nayo, ni iki mufasha umuntu? Bon, c'est très intéressant ibyo uvuze. En fait, muri assurance, nka assurance vie, hari assurance abiri. En fait, hari deux sortes d'assurance. Imwe niyo bita ngo une assurance temporaire imara imyaka, hari n'iyindi iri permanent yo imara ubuzima. Sibyo? Iyo umuntu twicaranye nkabona ko budget essentiellement itabipermete ubu, umuntu ashobora kuraba ukuntu yomuha programme cyangwa akamuha solution, tugatangura niyo solution. Ariko iyo solution mu myaka iri imbere tugashobora guhura kandi tukaraba nimba ubu hari cyahindutse gutyo dushobore kwishira kuri niveau y'uwo muntu. Urumva? Donc assurance ni nk'umwenda finalement. Utangura peut-être ukubana, ukabyibuha gato ukayikura ukagura indi ikubereye. Ushobora guhindura anytime. Urashobora guhindura anytime, ntabwo ari no guhindura gusa, urashobora kukonvertisa, urashobora kugira renouveler. Assurance ni ikintu gishobora guhinduka, si ikintu kiri kare muri marbre. Oya, ni ikintu kiri dynamique kijana n'ubuzima bw'umuntu. Ndagira ngo ube clair kuko tujya tubona kenshi muri bino bihugu ikintu cya mbere kivuna
ku muntu witabye Imana no kumushingura bisiga umuryango mu kaga, ugasanga za GoFundMe abantu barimo baratanga ama message ku ma WhatsApp, ama groupe mu dutabare kuko birahenze pe gushingura umuntu hano muri Canada. Ese assurance niki ifasha muri ibyo byo gushingura apart yuko dusobanuriye ko iraza ifasha umuryango usigaye mu gushinguraho iradufasha iki? Bon, gushingura ndashimye ko mbajije icyo kibazo kubera iki nshimye nuko abanyafrika ndakunda kugira blague nabo kuba ndi umunyafrika ariko ndakunda kubwira abantu nimba ushaka ibya make ikaba zofata urukoba baruturire ukacubona bose ngo yego rivye oya ariko ushaka ko bagushingura n'iteka birategurwa nabyo. Hano muri Canada urabye mu amafaranga ni nka 20 à 30,000 dollars umuntu asanzwe umushingura n'iteka. Famille zifite bya bintu twego turavuga ya madeni badafite na ya epargne yego biragora, nicyo gituma tubona benshi bagenda muri GoFundMe, usanga mu ma church mu eglise tubona utu envelope bashanye bashaka ubufasha. Kandi je ndashima vraiment ko abanyafrika turacyafise wa mutima wo gufashanya. Gufashanya ntabwo ari ibyo jambo novuga ariko turatinya urupfu. Donc iyo umuntu apfuye turamwubaha. Nicyo gituma ndababwira na assurance baze bahironka kwa muratinya urupfu. Mubyemere umunyafrika yumvisha urupfu araheba byose akazi. N'umwene n'uwo banana aragenda kumushingura iteka kabisa akamugira ama respect. Abanyafrika rero twemere natwe ko turi mu rugendo. Reka twitegura tutazagira abo tubera umutwaro. Ndumva ari byinshi nkifite byo kukubaza. Ni byinshi Marerezma ntago nshobora kubibaza byose muri iki kiganiro. Noshobora kugaruka niba nasaba kugaruka. Exactly nibyo naringiye kuvuga ni ndabona tuzakora part 2 kugira ngo tubashe kuba ibibazo byose tubashe kubibaza. Ariko nanone icyo ntagenda ntakubajije like watubwiye ko ubikora nk'akazi, ubikora nka business. Ese umuntu wese ashobora gukora iyo business like kuko akenshi hano abantu bawumva bavuga ko bakora utuzi twinshi cyane, ko hari n'abavuga ko baba hari abakora utuzi batishimiye. Ariko nkawe nk'umuntu wikorera ku giti cyawe like ubibona ute? Ni akazi umuntu wese yakora? Bisaba iki nimba bishoboka? Umbajije ikibazo cyiza cyane kubera nimba ari umuntu yakoze ubuzi bwinshi ndimo mu bantu babukoze. Nagiye mu secteur yose, naragerageje ibintu byose. Omyama kubera jewe si ndi umuntu ari dynamique, donc ndanka ikintu kiri monotone, na routine si ikintu cyanje. Cyo gituma naka kazi ndagakunda. Donc umuntu ariko atwumviriza nimba adakunda routine ndamuhamagaye ingukore. Rero bakurambaza ngo ni ibiki basaba hano. En fait aka kazi dukeneye n'abantu. Turakeneye abantu baza bakaza bigisha mu rurimi rwacu, bakumvisha abantu bene wacu ko first of all ya bintu byose tubaha nk'ama service cyangwa tubafashamo ya education financière. Mais ikindi cya kabiri hano harimo carrière, ntibifata ibintu birebire. Umuntu ashobora kwigira iyi lisansi ukwezi kumwe akaba arayirangije. Lisansi ubwo ni iyihe? Okay, bisaba kwiga ugabona lisansi kugira ukora ako kazi. Ego ugomba kwiga. Lisansi ni guverinoma itanga, dependamment ya province ubamo, ariko twiga bimwe twese. Okay. Donc uriga, umaze kwiga ugaca examen au niveau ya province, umaze guca examen bagaca baguha permis. Donc moyena amafaranga yo ya permis, uburonse permis yo gukora. Iyo permis nayo urashobora kuyikoresha muri banki, urashobora kuyikoresha nkanje umuntu ari independent. Okay. Ugakorana n'amakompanyi menshi, nk'ubu nje nkorana n'amakompanyi arenga 70. Ahubwo ziko numva nyine mukora ibintu nk'ibyo banki ikora, like nk'ibyo mwofaringa abakiriya. Ubundi ubwitandukaniro ryawe na banki ni irihe?
niko ngira ngo nicyo kintu nagomba gutangurirako. Okay. Banke ntiyigeze igira muri mission yiwe novuga un volet éducation. Oya. En fait, banke cyangwa ama institution abeshejweho na ignorance y'abantu. Reka ndabivuga. Okay. Donc rero ugasanga ni contre-productif kuri bo ngo baze bakwigisha. Donc nicyo gituma jewe ariko kazi kanje kuza kubwira no kwishura ibibazo abantu bo bafise. Uziko koko ibyo bintu uvuze numva abyambayeho kubera ko urumva turaza batwereka ibyo baduha ariko ntibatubwira ingaruka ziri inyuma yabyo. Ntabwo bakeneye kukusobanurira ibintu byinshi. Oya, reka ndaguhe example yonyine. Ni gute umuntu yombwira ko afashe $5,000 yiwe ayashize muri banki, arayatishije banki, banki irayakoresheje, banki ikamuha $0, ntibanamusubiza n'amafaranga, ariko banki yayakoresheje, ariko banki yonyine igatiza uwo muntu ka de credit $5,000 ikacimubwira ni wayakoresha uzoma 20%. Uwo muntu akayikoresha pe kandi akariha banki. Niho naciye menya ko bene wacu dukeneye kubivugisha kuvuga education irakenewe kuba banki yoyo irazi gukina iyi game iyikina neza kayimaze imyaka myinshi. Donc kandi n'igihomba ntabwo igihomba banki reka ndababwire ni nabakunda abakiriya banyu banki bakunda reka tubivuge ikunda aba shareholders babo aba actionnaire. Okay, ahubwo ubwo wa mugani abantu batwumva nizere ko buri wese ubafite nk'ibibazo nk'ijana ashaka kubaza bahamagare nimero yawe ndibaza ko iri available. Yes, franchement bahamagare pe yabivuze nko nkunda kubivuga rwose kuko abantu benshi nzi ko bakeneye ubufasha financièrement. Yego. Abantu bashaka gukora nabo bakoreshe iyo nimero. Nimba ukora ubuzi bubiri mpamagara. Franchement mpamagara. Umuntu wese akora ubuzi bubiri arakeneye indi solution rero ndabatumiye bampamagare tubiyage tubivuga. Murakoze. Nanjye ndimo mu bari buguhamagare. Soyez bienvenue. Oya ibi bintu birashimishije kubyumva kuko normalement icyambere n'amakuru niko bajya bavuga. Hari ukuntu umuntu aba yicaye abona ko hari ibintu bimutsikamiye ariko atazi aho yahera. So rero twese nzi ko dukeneye kubaho kandi neza ndetse n'ayandi twakoreye tukagira n'umwanya wo kuyarya. Hari n'umuntu yakorera akabura umwanya wo kuyarya. Mbere yuko dusoza iki kiganiro nanone kugira ngo tube claire ku bantu batwumva, ese kuko ubu tukurikirwa n'abantu batandukanye bari hano hatandukanye, ese ukorana n'abantu bari hano muri Canada gusa cyangwa n'undi muntu wese ukumva yakugana ukamufasha? No, abantu batwumva bamenye ko yego dukora n'aba-Canadiens principalement, ariko turakorana n'Abanyamerika. Donc iyi company nkorera cyangwa yamaye uburenganzira bwo gukora iri no muri Amerika. Donc turashobora gukorana n'abantu bari muri Amerika, ndatembera no muri Amerika kenshi na kenshi. Donc yego n'abantu bo muri Amerika no muri Canada, muri Amerika du Nord. Yego. Okay. Mu gusoza ikiganiro nanagushimira cyane kubw'umwanya wawe waduhaye, ibintu byinshi tuganiriye bifite umumaro byubaka benshi. Ndabizi neza ko ikibazo cya finance nta utiyumvamo kuko twese as long as uri mu adulte ikibazo cya finance kikugarukaho still. Ni ubuhe butumwa wagenera abantu muri rusange, surtout ubwo reka tuvuge abari hano muri Canada no muri Amerika? Abantu bari muri Canada bose niwe butuma nje nababwira neza mumenye ibijanye na finance yanyu, mubifateho seriye. Ikintu cyose kivuga amahera mugifateho seriye. Ni ikintu gishobora kumenasa ubuzima bwanyu cyangwa bishobora kubigira neza ubuzima bwanyu. Ariko ndabyumva ko ubu muri iyi systeme kenshi na kenshi twiyibagirwa kandi tukibagirwa n'iyo finance. Gasaga twiriruka gusa kuri amafacture tukibagirwa ko n'ubuzima
tugomba kububaho. Abazungu nibo bayamaze ngo du choc des idées jaillit la lumière. Dushaka natwe ko abantu bamenya ko muri Canada atari guhangayika gusa, ari gukora, ari kumanuka imisozi n'iyindi. No, dushaka ko bamenya ko hano hari amasolution ku bibazo bahura nabyo ku munsi no ku munsi. Rero turahari ku bijanye na finance, abantu bacu barahari, turashobora kubafasha. Nimugume muri mwenyine murondera amasolution mwigwana. No, reka twubake ikintu nk'uko Canada yubatswe. Nta na kimwe cyubatswe n'aba individu muri Canada, ibintu byose byubatswe na communauté. Rero reka twubake communauté ziteye imbere muri finance, aho tuvuga amafaranga tutihishije, et surtout tu développer des ntuzaba leader bazotuma tugira richesse muri communauté zacu. Abo ni abana bacu tuzodevelopa, tuzokwigisha biteza imbere. Murakoze Emery. Ndagushimiye cyane Olivier, wakoze kubana natwe, wakoze kubw'ikiganiro cyiza. Kadushimire n'abadukurikiye muri rusange, kandi twongera kubibutsa ngo ufite ikibazo wese nimero iri hano munsi ku kiganiro, bahamagare Olivier. Wakoze cyane rero. Urakoze, nanjye kuba mwampaye iki kiganiro. Ibihe byiza.